tukubatangaira hantekaniza ekibono omu Hakitara TV amabara Julius Kyomwendo omusajja omuliso mwehabwa moli mbananya bahinda bahinda nkuragani bakubongaho muno tamuhinda muhinda kati nkuragani bakubongaho bahinda bagamba Jeni niwo waitu niwo waitu niwo wanyu ninyo muhinda kati amanyoka bahinda Jeneline baramuzona mbali hona mukali bakasema bange abahinda bagenzi bange abarura banzara mbaramugizona mbali mukali yani yonte kaniza kibonomu eba public ya balaza sai 11 a YouTube aho utawasa ukusubscribing YouTube channel yaitu no kutufollowing and sharing abantu bagayiba kufollowing muje mu following a TikTok page yange Jeneline Shoe Center yes TikTok yawe ekuzire mporampa elime kulivati ekweyongera chali mwebale kunyenda mwebale kungonza na bakila yanti bangi mwebale kumpagira chalo narugira nkahara iro kona inda lisa zenyo esente nkongera kubasima mwebale muno kungonza mwebale no kumpagira General Smart mali na kasoko kahindurire wakutere musente nyenka njendi bazamazi nyone business yange mali nyetere musente aroho hari nyahulire nibagamba ngo mukazi talina kwesibisa isoka ina kutunga nyonze nkoteka musende zange hate sikyo dikule ndindoli mpaka walifuna sende pakadi nsiugire kim nyina azeteka mu waliwana naenda kukoteka mateka weteire musente ekyo nikyo beteke two piece okyeteiremu oyire no kuti doguli baite two piece kim bino bikukolera mali abo kuba ndozire bikuyewe nakabina kenta obo kajoyire kange kange umuboyi nanga hiyo otakora era tupisi ina mulingo kikuinankire kikulegere gi au tubayi temba madara unyagamba genyo no jokanjera kabini kirimo nyati nyatekezo banku tigaka ati bo bayino jya kuikara nyagambo banze mutegaka akananka akatika maino ndole boraye kanga Yali wangejera kabananyiziza ndagamba akarora bakaboko mu bara hati yarureke siki kina kabina nikiteginyuka umuju yaka ekisiki yakikwana hata mukiyo kitwara muloji baitu mbubiona bikabitamire ate kisiki kyakoraki nakyo kiyabyama kijwa iri mukikakijwa iri zinu zimweta zinu zimuzeta mutazi nyotu zetwaze taganda ganianta zikengenda ganianta beba zeta mwine ibara mulingo muzeta bine biba kiba haiguru kiti kiona suspender ati bina bisuspenda boje ibara linyebere ekinanke cyo boje nyemukieta muta jump suit ka jump suit nikaya bayira joiro mano mwisi aine ebintu yabina ati omwojo we agenda musikya mujuramu hato bwa mujuramu akagenda kurenga urugoyi rukuzira mu ikintu kikoto kiti ekintu kikoto kiti hato mwojo kujya kuwata ngo musika inobuni obutito muno na musinga nakabi abana baino muzo kuchara ngo gaya kangamba yangamba Julius nkahura napata itengwi endemere ikibanza akabayendeza akabinawe akabayendeza nayo bimanya bimuje ndamanyola akajwaire bujuwara ngo ngakayisikika ino tunyo tutio mugongo basi mali kandi benda abuchukia ngo oruntu by the way abaidha kabinakwe ababujwara nyoti nkaitanaga musikya akajwaire by the way weiriho bubano obururano ni babutunda misa buta very funny looking funny kina mulingo kisanamu choko muntu babaka jiro le kimumu bili kandi kechukia omojo misa akagamba bugamba omusi akamuleka byamire yagenda mali atamukwata onomukwata abakabina kasangatalini ko kabena na apata itekagwa ekintu nikisana kubi hati mwegereza besika basijja bamba benda mabina ganyago je nikangugambire kinu abasajja ebintu bitusinga ati nyonka nyowe nyompa buza bikibye nyenda abakazi bikibyo yenda abakazi nyende kala ekala brown ego kuba musana brown is musana kitara kiya jeni utazanisage kisambi kia brown ekiberu kia brown niko bakweyereze gani niko mkigita iyo kimanyiro ati nko musikyo gogo arizoto ogo okumura wa brown ogo okumulebera hana kwaka buwaka umulebera atogo okumuteka nko murumu nurana yaka
bata black ibanzo mururo muroze omusiki wa brown omulebera nakuli ate kidi mwogere kimu kutulumya baba black ate kinkugambire kintu choka tugako yeyeza kugambire kintu ekindi akabina mali omusiki wa kabina ate bora wa brown tena kabina byona nikyo kimu ataro kuba uri wa brown utaina kabino gazaina but kanda omewa waro musikaba wa brown chokona tena kasana abegi wa black kusako ba kitera kiyoni mutepangisa wa brown bwanye arahaba ali ba brown arahaba brown no gamba ha singa baire wa black no gamba nigamba zima nyonyi no umanye mtauna hasinga yabere wa black kyonka kandi jeni ebyo no turatu bibalize nti tukwenda kakala na biki ikiriza ruhanga mulingo ya kuhanga era ikiriza abakino kwata mukigete kandi jwere tukabantu gambe kigite bo kubota ina sente kiyeganyire mukiyeganyire leka kigwa kana yobo kubota ina kabina ikiriza to ina kwa bakino jora kabina obuko tena kabina leka kuchikyo mugongo aragawe ni muchikyo obuniyo to inako bato kaka kukachukya okabangara kino bangara zo mugongo to ina kabina baitu bojo kiro kimwaro unyaitira ino mwana wa isomero obakaba wa mandera kana kato tikai notunti okale kai notuni tulao boja kana nikachukio obuni mufu wa kijeni baba nyonyi na mabina mufu wake abatena kabina bojo mushi kandi baida abandi bali malira yo jeni mulja kulemara abandi bali marore kimugongo gona ni gunaka anafukana mulima nafuka mulima ngabo ko ina kujagaraza nikonya zairi wento noje no bangaraza obuniyo tibuliyo leka baina kabina babangaraza uko oino nesana ko barandire hembao bakurabya kinanga maketa batakana gabarabya hembao chui abakore nanga intebe mukamanya chui ahako tokukiziba kubanga iranda tokukiziba kubangaraza kabina to inako ikiriza ate muga kubihiro choka amazima gali to ina kabina tokukiziba kubangaraza omugongo muga kulema kati tujja gacyali mabaga tutandika butandizi tokuyikiriza kubangaraza kabina otaina kabina muga kututama nosanga musikabo ino ina boyfriend wa mwikalire mu kulya kamere aina kachaka za ne bora kabangaza to inako urusenene Rwanda kiboyi okenge omarusenene obubaru buli nkakicyo bulingo jagarara ruti nama no ruswa ruswa no murabangaraza obuniyo mukaisa no obuswa timuina kabina timuina ko mwikirize timuina kabina batara batu baina kuikiriza ona jena bangaraza kifuba kero nikimweba makiti takochikiyo obuniyo nachikiyo obuniyo oina obugufa kandi nabasajja muina kuikiriza hata abasajja nkanywa ati okundura nyo hati nyongira 6 packs 6 packs nzigira ati bokubota zinireka kunoba okugenga 6 packs muziboine nabakolego obufuba mugende mujibu ogana obangara zorufuba otogeze mujibu tena na 6 pack choko okubangara zorufuba mukwara naitwa abaina 6 packs mwine bidabida bibanyesere choko akubiteka ahera ojo inywe jeni kandi abenda nibo mukwenda uraga mukwenda sugar daddy ni nagadagade nyawe baba ina musi 6 pack zabu ziba zero ziba zero ho jeni kwenda ndolo musajja wo ku dating ajeni ngaganyi na batanu wandi murora kiroki kandi wendi murora takumara yondi jani kujeregasho nyina batanu nyina ataka oli kubaza nyina batanu ntakugambira bintu tukyaterwa mutwe ola bwantezo mutwe ningena muone batanu yongera okale okolesa beat 7 days make a week ora musanje era mwana nkumanyi kozere ngo akabukona ninkatera kyabaza ningena muone kikabe mali magezi 7 days make a week kyonka amazima jende kigambo kiyogambira omusibo kubota ina kabina leka kujagara zeni mukulemara bojo inywe nina naja gamba bano muzana kulibata wote sasa ndakubaza ati mugakulemara mtayakulibata gamuti oyirone kintu ekindo and point yole obu munanke nonezo abakimuinda kamba kazi muzijagaraze muti nyina kolekya mbo ndi wakila stozi sobo hata zisobo obu nkuba nimbaza nawe ara kuba ninzibaza ninga mkimanye mukazi otasigana notazimu nyina nkolekya mbo tozi sobo oyirone kintu ekinde ebino nebyo ate ebino nebyo abalirwe enjunza enono zanyu za rugamu bibayamba muserekeramu bunono bwanyu obu Julius nyine nno nungi yese minyonye nno ndaire kandi nno zange zitezikura zichiweka toko ziranzizo ndaye chokati zikura zichiweka ati basigigezo nkazi kuchiweka baita tezo kusazi ko samiri moyo bose kizitakora iyi nyogeza kimengo nyoti tibanyogeza tibantira maizi bokiseki ntayikolya nyese imulira nenju yange kandi okunaba animal nabira kimu animal yima ati kandi otakura oti onabo oti tibateka yohana tibataku bible jona okutakura nziro nyesere wekikala nkununga
baita roya ngambire ngwe kintu ekyo kiyeyogya kyonka mali bojenye ngate biri kutakura nziro aba kununka ne baba itakura ati abayezerera tuwetakura abayezerera rajagara kyonka kandi ati kandi nyoize nono zisangire mu na effect nda yamani muno habo kubara abana babusiki bo kutunga mono musiki aina mulinga maybe nte muba mukazano kali abashya buli muntu aina mulinga amaramu hata roha mara na kutoge nono hata roho kutunga akozere nkeze nono najja nazi kutoga na kumigambiki ruhanga wange hati abakwimanyire niko ati icyo mwana wabandi abyeganyireze nono mu byega mu mayina mbali mu kugwa nyekani mbajikiza muno buli kiro ningaba nyimanyina buli omaye manyina mbala kugwa kandi cyari mu controlling muja kuita abana babandi babasibe era hati nyojeni hano ejo madake atokurana mu kifuba hano nkuhuro oburumi nsuku iroga arahano nirega mayino hano gamuro ara cyana kinenire gama ino mali kobo ine bate controllinga ate ola alimana na kuchumita no muyo mkifuba tulivura Julius ndate kifuba mu muyo mu duku ali yakula maybe oli ine nankana akakoteka ebintu asike chwe akasai Jeni mbayenda kukaguza iwe biba bitati timanyi kikinanga iwe okunyeza banzo tusoborole nayo sakubone nabantu no hari abantu enono nayo sakubo hari abantu yanda kanjuri yazo linyisa kiro oko namibaza no bahara tenko bibaza biyange abakini nyina no inamba oko namba kopiso oko na bataye kurugaye bwame okuro umwana gonkamwenda kabya maona wa marati baje kutaka kunyesiba mubakanyenda abati bole yayendezo jendi commenting cyari bega kunyesiba cyari mu comment section amarata ndeka munyetu do tule mu comment sawa no baje commenting abayingi munja kunyetu da but timusobora aro muntu arakantu kubuli kubalize no rangiro li yabayi nakwesiba mbuleleze mbali gazawo no yana kwenda bata mazima gani ba bali ni bakwesibaho banyesiba gama nabandi babutaye kunyegera mbaramukizaba kunyegera gani ni mu reportinga ni mwena mu bambing ndaka kubazaho mbata musikagwa atatina ne muramusobora and business and muri ba X mukize muri ba X mukuranga kunyirira ntaye kushininga atebelo makundo by to Jenny ba X bawo bazanabo do you speak to your exes abamkisiki yatabwire nyaba mumbaza nabo kama abambata arobu watabukire nabo kubiko biko oina X watabukire nabo kubiko kandole banya ba X bange mbaza nabo kisiketa bayinyo malinkini maybe ali hara njo gamba ali hara maybe namba yangi ya abo kuba mazima ba X ati na nyoba X tinyina na ba X bali anye kisinga kunyawukaniza no muisiki in most cases eba communication maybe muntu tukaburanga naho tukakatinga communication na biki baitu nyoti nkawukanaga no muntu tutwawukaine kubi kana abasiga timuchawa abasiga mutahambwa zonyiniza muhana nyowe hati kankugambira nono bungenda kakumiro ukasanga ikisutani kirali twakangira timuchawa abasiga tibachawa atati kugarukira X oisana aku revision okujuka twasomaga revision mubigwire go and revise read the books ege ba correction ati atoba no revisinga no jukize byenyuma eba na correction obana go nyowe hari X wange nkakurorera tutandikira ha ngamba moti kirikita akiki bana nyabusigati bakuchawa mbagambira ega nankaba kamuleka yamurangira kamucha butakamuleka gawe gawe bakamuleka baina nyemuleke kuchawa iyo kwemayusa kuboholi oli musikasti no wetaga X wawe no mteresimu Julius ita abakazi tuchawa kubi kandi cyo tutaisa kubi tukweganyira nyobunti chawancha wakubi tegezemba ligaza urazikiza mwe nyobunde kande kakubinyo mwana wabayindi haro kusabika haro kuika mu situation ogako Telex kwa batu kisigi anyoka ngambire let me tell you okura accident yabayiro hijuera aro X wange akorambi ntebi choka kankatiriza muno muterera kumanyala ata kozi kalo the other guy akamberera muno so nyachwa mu muterera kurora lata kozi ito tutatabuke kisime kwa kusoma bulomu ya patinga wezi ayoli agenda ako kusoma and then nyonya sigara kuno so obyekire kuno yataka korege emiri so nkachwa mu kumuterera kumanyala ata okenge awa osako muterere no enda confirming mukiraba kifuyi chali kwa akwa abambi nenda confirming kankengege
kwa achali omojola kambera so araha mutakubereraho nisanga maybe maybe wakiwa ya ukaine nawo kwa hatoke sanga ati wewe amazima long distance relationship tehangara to sagi manage to so amazima gali nti nanye bintu bya long distance so relationship ati mu bugufu nyobuli lwemba buli rokabondi hara na nyonko obutali wange so mu bugufu tukora ngakuramo obwenzi no long distance relationship tosobora maintaininga ati nyoti nkusobora bine bisaba nabasiki kwana abasima yaba bakadama ati mbisobora amazima gali mbisobora nyowe ex jasimbe kalex akora amanye kizibu kitui nabo jaba muna nyomwe ne mtima mibi kosanga ule alex wa mukahokana kalemu kubi mukahokana kubi oba maybe niwe wabaire mu nsoboka kwata mbwenzi cyo kuba kwasire mbwenzi omaze kuri omusikata yekurugota ngembaza bigambo bibiri kamubaza kubi ijukana birunge byakolemo nge kusima okenge so ata nyara he mbozi nkorora nkubarura mbwenyi wakabaga mu long distance relationship wagimara mukasumiki ngirimu na sazi no girimu mukikora muta tutyo jasimbe night calls zivu kia ati buhura no yenda kya Mikaeli no bya mirepiro nyoti mbisobora cyali nyo hari nkakuhurira ninyenda kuba ninyenda okimanyire mbu ito abasikitu kusagu misiriza iyo bakimanyire akazi tukumisiriza tukusagu ne myaka yegino gitera abasikitu kusagu ati no nkukaguliza iwe jeni ogo woga manto limitation long distance relationship nawe iwo manyire utakulita kuli abana baba ntabali ali aloko nka asa kuba nabalya asa kuba nabalya agenda akora oyiroho nekintu ekindi iro biro binakasabunu kakuyamba gaba sai baby wamayo na joli just no nekumye muhereze yo bukwenda seti ati wange muhereze yo bukwenda my darling my chibubu nambalo kalihona just no nyelinze wama sweet baitu nyonko anda kugambira iwe ibajeni iwe halokali boraota katungaga namba yange yesimu kunterera ukangamba Julius je nogo biki nyoni nyaba nawe nawo hanu ninyama nyobusajjo obumukwana obwayanga no bwadupa bona mbumanyire bwangambe timbwe hati nterera gesimu nyonko ibiro horugambo mamambu kurambe buntama nibunyesiba nimbukwa ngenda iyo nibundemeraho jeni orugambo ruli town hanu mali orugambo anye bakambaza ira iyo tokakozaga of course ati nyonka bimanyira nyono murambaza nja kusiga ndi mwana wa muhinda ndi mwana wa mururu sui orugambo abantu bakuzungu orugambo rutaho mwanyo aha katale orunaru ha level 1 naruteka level 2 naruha kunumbe midara narutembya haiguru orugambo kiki abantu muino orugambo timuikalire bojo orugambo omuntu bakusana bakugambira nti orugambo kutarubalize rujja kwokya it's a food for the soul oiro nanyo orugambo runto sakunyawo nanyo sakunyawo orugambo runto nyarugambo tatuti urugambo kala rugambo rukwawukana ito rugambo rwetu wewe arahabe na rugambo rukutabura aro rugambo mukutabuza ukosangola ibigamba biha muona batikona rugambo rukuba rwetu wagatira ito rugambo rwoto ruke ne bukorero rugambo bijya kusigara hano ito tukoro rugambo wamayo batikandi ukoro rugambo nyokoro rugambo rukunsasuza na nyoro unsasuza nyokoro rugambo rukunsasuza baita aro rugambo rubakora bali abantu ba baramkizabe sikiabe ne rugambo chonkanonunga oyine kikara chokane bakugamba oyine kikara to kukizo tuchuma bujuma mbaramkizo baito umuntu asayikirize mali atakukiza nake ate kizibuki abayisikitu kubagamba nankayi chonkanda mwana omparana nkujambire nkusoboroire harubajo onbe kizibe kiro abisika bambatabuka nimutaka kurangira mugenzi we kikara mugaruraro baje mugawe nankayiwe amurangire atisa kubata kinu kwa nyama zimagali nyo musikina maloko ali hono yemanyi yembono nkikanyeti sakuranga anyo jeni tutabukirege mu mabe kurangira nkurangira biki kiraka ile yagalira je ati jeni by the way jeni ati tutera makasa tutabukira okundangira biki omuntu ogwa kunyese ekyo nakero yendeze kira bya buli kyotaga no ndakingamba yeza kunyese ngeza abakazi mumuhulire byataga naenda abira biso mu magezi ebise bya kunyese jeni buli kiro nibyo yenda kungambe ebyo atoka memi baze akatego kagwiremo bibalize
amagulu gakusanisa gabakazango oiro abantu banjuma imbaliga ye tukandwa mwamandu batembaliga kataham akembaliga kataham imbaliga zinyo ati ndubatanka president Museveni ndubatanka nka Muhozi batanka abagayiga wamayi tora mujone Muhozi mulinga rubata president Museveni mulinga rubata ati nikututu rubata ati kankugambire kintu ata nyamazi magalinti oiro nti nyokuna mukunu mbanyoro kuno bunyoro kuno mbayamba buyamba kuba kunu mbayambira kim ati nyoto sa kunyaukaniza na family ya Museveni mali era president Museveni asa kuba ya banza ile kunu ndi mujukuru wabo wakunu ntamanyire kuna abanyoro nyowe mukwenda DNA definitely nyo amazima genyini family ya ba president Museveni ya ba Muhozi ya ba Toyota buha kuha ndikunu nyonta wa Kampala torani mbaisana isana nyonta woko mbagando ati banzo ramatamba nendu bata amaiso nenyindo ibiso byabi ati nyenye kuna abanyoro mbayamba buyi nyondo mbarora borora mbayamba buyamba kuhereka oiro hoiwe amazima galindi ukabano oina halo ina kusana kuba nkaza umtamu family ya Zubeda family umumanyire Zubeda ogo sister wange umumanyire ogo mama ogo era nyena nyinyi timugira bubina mutafigalesi ntangira figa ogo Zubeda agira kabiri igisimbe edini y'Obusilamu atafulu musilamu na kujuware ebirayire agira figa family yange ta Black Sugar family yange ta Zubeda okubaisana eramba isanira kimbantu banga hata Sheila Price niyo mama wange Black Sugar agira kafiga ayo nakagira bana Zubeda agira figa togirora iwe agigira ajwalira mu ebihali ati nkaiwe mulingo jwalire mu ebihali biraha togira figa eburaha bwe bizibu ebura negenda figa yange ebura bwe bizibu kasa sibese bakantera akabira nikabura iwe nsanga kulungini nintegama ino oja kure eni ekeiro no gijagaraza anyiti njagaraza kabina akangeka ikaraso sedike baliriza kandi kechukia kati katengeta je kabaduresi mama kine kyali kirifu okura na kinu ekitupi sikyojwaire kabaire karoni nkarura kechukia kabina kange kata kuzimba kamanya kata kutengeta inyenje abamu 360 mu nyigende je ni misa ya Romana wosanga na atengeta kabina kandi ataruho abaruhanga bayahiro mubiri araba isikabagire mibire kuoroba ise no mumiga utuno ise na fodora tini ndakaga majire sponge boja babana ruhanga abaho emigisa mwikaloho abasensere kerezi kemusana kitarara nanga iba humulombo singi boyo ntiruhanga kaba bagamba bati ai kazoba nyamuhanga abantu basabire sara yo kuhumura musingi ai kazoba nyamuhanga oli nyisa mwana ndega yahangire iguru taina nyomyo baiti wiwe omulira haiguru amagufa nigakunkumuka abaisikinka abo bahemigisa baikalo baikaleo Baina yonyoroba akanda ati cyari umusanga inimosikeze cyari baina obunyashi butito buti tukona kali niko kandi kechukia bataka kakatara nkosekese ijori nkaba mubara idenka chakara okya sabiti nkagenda yo cyangwa musikina ashikiya kabino menye kakaka umenye kakaka akabina omwana kakaka bina abantu nye kali akatere mumpali ya jini cyonka naye nakamyongotole katako echukia cyonora akuchukia omu desanga kuzina dance nyenye menye go bali mu antuzini ya dance cyonko mwana ashikiya kabina nyonyo na nyare risikiri nyakoini nindora linaho rufiga betungagira ruhiki umubiri ni guguma dai na sana amabari kireterezi bwaki bujoina no omubiri gwawe kugorora gukoto nebinyambaitu gwona gugumire gelei buso hako echukya nakam ali mukazi musaiji bojenye ala bali watu bibiri otabikenge nabo bayo baitu byati bibayo jena hali bibayo aro hali twakulira oko businsi omujogo no kufa kafa cyali batugamba gango atabwa watu bibiri bibayo cyali mali watu bibiri nabana bubiri bibayo batu babulema amuta abaina mu bulema mubi ai no botu bi borojo yatoko kanaki bibaye bintu bibera yukimuse kititayo musiya mukama hana oyi ni ite mubikenga bukenga ite bintu tubihulira tubirora tolibata fe tubatubiraba ato iriho bwenzi bwenkozera nsi ya mukama tukabitira ino nyakuba intamwitira ikyo libitira ntolikira kuenda nyakuba inyamuitira ino ikyo limuitira abo kuba nyowe
oje ekimotoka eki habwokuba nnyo jeno obwenzi bwenkozera hansi ya mukama hano nyitira kandi babukurangira mu comment section boje obwenzi bayusa hati kama obwenzi nnyo bikundume kero kangu defending busaho omukazi busamusige tatamwenzi ekisoko ekingame tatamwenzi omusajja yakuhire goti ni woke inawe ni woke inawe busata ali mwenzi nnyo jeno obwenzi omusajja yakuhire embuzi ni wa inu yakusuwire hati nnyo jeni hansi ya mukama hano nkozera obwenzi mbukozere ebika byabakazi byona mbitira ine bagenda tubereze arabenyi benyitira ine bagenda tuweza ne basare tukolero bwenzi ananga habasare nyoba inakumpa nikikopo mali trophy ekyo bwenzi habukuba abakunena amaino mbayitira ine abakuguma nkamabale mbayitira ine abakuruba nke sponge benkunyimize mbayitira ine abaku ati nkogwa nenere gihanunye na amaino gaganye hazire hano mbayitira ine niko gamba nabakutera enduro bayitira ine mbona mbayitira ine obwenzi nyo bwenkozera ase mukama ati nyo titi ngujule asikamurangira obwe ati kubunda nyo hati nyo mukabundange kandi mukyabundange ati ngujeni naye kurangira obwenzi bukuruma hati nkugambe nyine no wakuli nyina nabatana baitu na majeno obwenzi bombukozere kandi okabutandika nokyali kana kato era kigenda kubaruma mubundangiye oiriho nanka mufunzo gikozesa nyabiti mbikozesa mukozesa oga mufunza hanso kuhasigare gali stede nyuma ngai ka stede etalastika baita abana bokusanga ita bakazi etalastika haraba nabo kusanga kiri kinanka wewe mali wama mugumire ki mugume bisekitako hati nyo mu bintu byokundangira tosaka kundangira obwenzi ngukikanduma muno nyati kisaka kunduma tiki sabora tikisa kundima busata nyo kugambe busata kandi hati jeni kangaye kine kintu hati nkayo tokuro okwekozesa ina ka business kawo mpaka bagambo oli mwenzi chulera soko simba kati nyo bakagamba capital ngetunda no yabuza inye kiki mtaina kwetunda mukafuna abakini babakozesa mutakusa weka na nyata kani akomboru ino okenge mukomboru ino ekinyino inekya kotosa kakasi ukire otakuzota kwenda kutoka kurungi kire mukwenda kubanka nyocho ngana nye mwetunde mufune capital go and sell that animal and get the capital baina kandi atikangugambire kintu iwe ukimanyire no kwetunda nagwo usa kwetundira no ekakusara ni abame basazire mulenge kwetunda okuhabuza ile jeni likose mibazi ile aliyetunda kunyirwa yese ekakusara nayo ni gendo tunge mibazi nayo oyitunenka nyo wetunde kane mikisa taisana business okwenda gitamu yokwetunda baitu ne kusara tone na capital ne kusara na capital tugini abo koina kutunga ka capital ko bugoye kutoka ku usibaka soki capital nu ya mani nu tekuzanirwa mu birike ababisobora nyo ndano gamba nakola yetunda aina capital kumara iyo toka ikire ati kangugambire iwe no wetunda no genda manyo kwenda kugwetunde orukopo ebicorporate ibintu byoga bimugambaga no genda mu musayija na kwa mutwaro na kwena koze ata no manya nayo nikikusara ekakusara abandi nibehora bakubehora hoga gamba kusekesi mlingo bagamba ndakusindikira kusekesi gamba ara abandi bakusindikese na kusindike ya mtona aga tano okona kyaturuka ahera na zekiole na jikora reverse no iro hekyo abana abandi bagibegera amagezi bakuba ne line yes ati kugamba niyo menye okwana kyasindi port nazi forwarding line timuga kuiba bana amagezi akanko ba obano oyina ka business akko kwetuna akabatulangire ito abamu gena no line wawo obusatu oba bubiri ameneka kusindikira line iwe nayo skiz otafa yezi barasaraho zisindike kuli zikala tino barakuforwarding no barakusara mutwaro otafa yika usigaza aho ezo atali kusari baitu jeni nkugambire kintu kino omuliro gujja kwokya abantu mali muiguru okwo oba mugehena akino gugya tuwokya omuliro gujja kwokya abantu azokaza ko otabyamene musaijo muwe nkasi ya mukama nomuliro kuba amazima hati okuruleke kiasi okuruleke kiasi nyonyi na chali wange oli uwe ya formingaga ebi message nagana akore ebi message you have received this amount of money from this and hati uwe kiyakoraga nagenda nkombarabare bibisikisikie bye hati nakoraki nagaye okwenda sete zinga mbwe 5
nagenda kimessage nakijuza mu 5 nakikuforwardingira ka text message iyo genda kura notekeza zizi ntamanya kusindikira ki text message mama etali mobile money bati mubikora abadoma nyonyi na biki ati nuko omuliro gujja kwokya abantu abajabe skim kameza magezi genda ne line ibiro bako bano genda okimanya ka business nikako koina genda ne line ezi oba otakabya mena we alikesa asoka kutero deposit alisa deposit bagaba bata akutera half bagaba bata niyo deposit niyo akutaka deposit aha akiri obabu nkoroga ina atana kutera hagana ikumura iribanje mazire niko bara kunyaga oniko bara kunyaga alisa manyano gatweri ikumo asigaze okubata sazirwe muntu kandi hatibuka nkugambire kinu okure barangira abashike bagenzi babunti bamalaya bakwetunda abakwetu iwo tokururo gamanti bakwetunda babiki sometimes nayo chance niyo botaina ogiera to kugambire jeni hansi ya mukama hanu hatinka abashike abakusinga abakweyiya mali myaka yawe bayisiki batitobo kutunuza tugeze milioni nka 2 nasigara kanga tata kwa ile bayinga jeni abu bayisikire vo zawe emyaka yawe abakweyiya abakwekozesa omusajja akajja kagamba nti nyonyi hamu milioni 2 nzi milioni 2 nyingi okikengera hati niko nkugambira sometimes ziwo sakujuma mugenzi wa just nti toina opportunity tokisobo kale obanga ambenta okikengera tiba kusa kugura so okwetunda lekaga kurangira mugenzi wa nayo opportunity tokusobora atare bijja kuteze empaka era mga kuteze empaka sobora nyoti nsobora ndibo hagambye kirengo nyoti nsa kuzikirize milioni 2 makatakazi kutulize babibalizao chokoba kuba babiri kuli naikiriza kandi oje kikoro wenga ibusajja kikenga hati nyonyi na chali wange in fact bachali banga bagaga bakusingo manyo mulingo bakora ajja na kusaba enamba yesimu baba najja na kusaba enamba yesimu nagamba kumuntu urota kurunga ibiye nawo nakuhe yayi ikiyakora nakuhe mitwaro 10 urantereraho hati kwendo gambire to era to kwetunda ora kuolekeizo nti takwenda na love akutekeiro irode ki 10 airtime omuterere hati jeno musajja yiye atandika ati akutekeiro ki 10 maronterere okumuterera tokumuterera abagenda akuterera you understand hato iro bine ebintu ebitwatu bibaza sometimes tubaza ebintu bine biri reality oira abantu abandi nibera byawo bwera byawo amazima ni mugamanya gamba ito abamu ne namba tuzitundaga tuzitundaga madamu kone namba yange yezinga 5 mukaga okenge jese me namba nokubaza naiwe aina kusasulira bwire bwawe nabo bwire bwawe bakubaza naiwe 10 lesa kiro kimo 10 na mukago koze ogitayi toyetunzire tukagabire legi lesa ngobuka kuli mulegi ne legi no gaba kurato mubeye kande kankugambire kindu buli nkaba nimbaza hali ati mugako bihirwa ngakwetunga nawe tunde akweterera akatale nenye mukatera kanye kamuzimbo mutima gomanko bagaidi ngabisibagenzi bange abakabula mine business zikwa ukana okenge ukona yetunda ngeni kusobeni kokora akwa business ege eri muihanganyo na Uganda na heru ziriyo ku guiding abako ibisekita manyire ito ekyakira anti ito butasi batu bumanyire nyondi nalongo mulamba okwa magezi ndisenga nyina baha magezi wa nanyo kwetunda ndi hanu ndikakazi kakuru nyina baha magezi bokubolo ko no inda kugula ekisajja kine kiwa Julius Kyomwendo anyanya nda bakazi banakungumanye ati za kwenda munakatu munakwangashire Julius ayinda bakazi banako wali no inda kumpangira jeniwe tinja bibaza yanyire mkambi baze okuru omuntu ono enega mpangira abisiti kunjuka buli twakozere buli nega mutera abisiti gamba tingwa mutera mpangira omwisiki omusika musabeseni akutayise ona yena bakaza baina sente yo inakunteka mu hati wamaiwe abaina sente bakaza baina sente muje muntu wali jeni mulingo okundoro otyo nyefweho nyeteke mu kunyirira nyeteke mu bugoyo burungi nyeteke mu akaho karungi nyeteke mu buli kimu kyona nguninyasi gale nikyateka mu sente no way chali no way hati nyoka nzeteka hati iwe kakuzeteka madiru nzeteka munka nyo wenda akorake ati tinkwenda kubibaza nkincha na kugambira nasindikirege sente zeisoke nakozerege busaje ijoribwa wairo ojwaire ni ya kusulire trip ya Kaiso aito baza omanga biyeza sulira oiro gamandi nyontu kama we trip abimanya ogo mojishala igitekeka abimanya ati atakabimanya abimanya iwe akabaisete ndibazisindi ngatunde ahe nkaito na nduranya zimu jeni nkwenda
baitu kubunda akibaza kabaragamba nku planning akutwara kulya bulya mbanyenda tutegeke trip tugende jinjo okwo tugende baitu abantu kabaragamba amutwaire ku mulya bagire bajagale na mama kakunsiba hiro je no mulya cyali kwa genda muhinda munyani wange bata abantu bakantama gamba nukusekesa aro umuntu ogora mwana kwa baitu Julius bali je ni tomulya okura Julius ngusekesa nyokura mwange nyo mwange tinde tabanywani bayisiki usanga no mangaba jo nkaba nabaze kumbunge bali chali mangi bojo ntikana mwange munjo ntero olwali kando tamunywani muno wabo nyonyo na bojo akwabe sikiti mugira kikuongeraho era nyomnyo no ungira musikata amusikogo niwe ngira munywani wange bamota ayita Kemi Unique Fashions atonde ngoyi akatala Central Market nuko musikata munywani wange Kemi tukuramukizeho nguramukize my best how are friend you Kemi how are you best friend wa Jenny Julius Chomhendo wants to take you out ogo nata best friend era wandraga out ndahonda byaka pande kange tulera nsikenda mu banzo tulere Jenny Kemi I want to take you out Jenny murozere mulinga atakuendeza atakwenda omulire Jenny bwe kuba ni wama Kemi ni ngakura byakagambo boko nyenda kurabya akagamba akundemesa owegendereza abanywani bo ine ihali wamayiwe ontagaba sente na magagutwara awulira kya business tujja kweyiya Kemi but Kemi wanje wekeze cyane nja mutwara out ni wanje wekeze I want to take Kemi out Kemi ni take sani kyaye esimelinka ojja kinyolo kyawe ojo mugulo hengo ye omurole ezabasayiza tatunda tujja kujyayo ogo nata best friend wange aikaranka bainanga ikiki akasikiri awuli akabotiki okuyiha no bazunga Kemi ogo aikaranka ogo nimokolo Kemi ogo aikaranka ogo chali wange cyanu lyange ati mugaba tinsamu kuwa singobe ino gabe ati ni wokumumpa wota manyiri kyako yende nyonko matisa kome kiromba twale alanchi nyonna babiri ata onko ikirize tugenda babiri baitu kandi tutagenda kuluka ukatandika kubini yamu kusabe kutere biru nikukuranje it is okay nyo ati nyo biru kiyo kusabe yintasa kusakura anto inda kuteka oyinda bakutekemu okwa kutina okagenda kuli tukayika yo kandi Julius okumpeze seni nyaga kusasura bakini ono chacha Jenny okusa kutulekayo ogo muzogo bira kwa ati nyaka kuleka ganka Jenny bobano yende kintu tinkwa sente no gani ono webu kandi nkumayisa olu tukuba tugenze na kusa kutuleka nyonyi na mission yange na Kemi I want to take you as you see me like ambassador jungu Kemi like you see me now tulotomanya no kuwana Kemi like you see me here I'm here suffering obufukiye kiro embeho yekiro njwahire embeho yekiro njwahire now here njwahire byo nambiro zere baita abantu all the things cyara nebigambo byompura abantu bansisa busisa nje nabantu bambaza ebigambo ebi so ati Kemi utatina kandi hati tukwenda bakazi nkabajja kutukwata bakutaiti kandi agira figa so agira figa I'm going to baitaga kweza udine bibiri bya tagenda kubikuru I'm going ninyaja muteka ninyaja muteka hati sweetheart my sister my beloved sister Kemi Unique Fashion na local wetegeke mugambe tugenda kuro musaija ati Jenny nayo uchali wange nayo kunteka munaka mulaini zo kunkura Jenny mali kandi Jenny bulo kabano enda kumpangira ebyana binkure Nyonde kakotalinyisa nkagwa mu rukwe rwao noenda kumpangira ebyana binkure wamati wetekanze tugakure kisaija I single mother awa tukiyali bato taina mwana hey watakaza hiyo black beauty and natural ana omentombo yagira yo ere figa nyole kiekisad tujage no murole gumisiriza kolo akasikirika amani kandi oturaiko yo gulengoye osoko ogule nibo baze akopa koroli na sente baitu lero rwanga wangati bojo conditions zimu kuntekera ina kusoka gulengoye Kemi mawe conditions ziba kuntekera o mawo ina kusoka gulengoye kandi una gulengoye t-shirt ka white aka black museki ataina t-shirt ka black nepaliza jine zo yoyenas hey nyamu supporting yani supporting aba intamanye ni wogo andizire ntaina hali nkufunira lero kaise Kemi mama tubanu kabatakaba gamba gange lingiana na sare bed
tunda ebimuli mali era bwokuba okimanyi kwenda kunyiriza compound ya wendo anaka akiganda asije kigorobya no mwamami ya business mama Jenlin nkarama mu postingire ngamba mamyota mwewo mwigire mugarare batugamba kugenda kumubungiro ngiro kangamba ine bizibu bikawa bikawa tukatuna jesimbe tutalibaniza mbikawa tugetu mukulya ka shopping tugetu murole cyane aizere kena kirunge kine iraka etali muho imetasanga sangika muho ima tujagenda na kemi tugenda na kemi tujagenda na kemi tubungire mama Jeni tubungire mama Jeni nayo sakutunga abachaliba wokwenda tugenda nao ogo kema mumanyire aratu nankire ebinyobo ogo amurura buli karangire ebinyobo badonyende ebinyobo ne nakachayi mbienda muno era tukasabutoga turaga tuhimbire aja kara ana Jeni nyomanyire bumba ninkora no muntu andi kilozi nyenda kumumanya tugende I must know mama wawe mukenga kenge atike mayetekanize tugenda ajuwala tugenda nawe mulinga akakwena mulinga akakwena nawaina kunyetekaniriza nawaina kunyetekaniriza itekanize kisaija baira mazimagana nawaina kunyetekaniriza omusajja ataina kamogo kikengire aja karura wenka oiro bainundangira amatama nundangira bikibi ntakenga cyonka nuko tuyisana family yaba muhozi nuko tukayisana cyonka no mwana ko kamusima cyari musikogo kamusikide kankarabiyo musikogo cyari musime nkongera kusima ba best friend wange nkora namazinga musime kandi atakujya mu family kusima best friend wange Kemi Unique Fashions a Central Market nkora namazinga ikomba Slekale ambeliro muno ayebale kubereraho she has been there for me, she has been a good friend, a good sister kale bati mutalita bukamukatanika kwerangira no she's not that part kale talogo muntu bata baki muntu mokuba no yakana no muntu ni mutandika kwerangira ojoin ogo miskita tahatyo cause ite tufuna misunderstandings kati abako nyani mutaboka but ite to be sorting out so ngongera kusima best friend wange bam she has been there for me niwe best bisa nyotingira best friend ambere nyabanywani bakande ogo mwana niwe ndwara nantabana mwange namalinyi haraira nawe kararera but no rana tikam transport nantora mwino rabile niwo munywani wanga kamu nantabara tikam transport yana antora mwirwaro asente zai bulikimu no mbani ndimwenja rampa no mbani nyende juice agimpa so she's my best friend, she's my sister ever. I love you so much era wabale kumbera and I promise to do ebikusinga nebyonkolera and nkwenda no musima and I know anytime when Daphne said I want to thank her in a special way kandi hati dora mulingo nayo wayetungira omusana ekirerezi kyo muhendo Julius era ko mfune na murumya ko onyowe ogo mwana muharanira era namaruka murumiza tukutabuka ati nyonda amurumya aho bwana amazima okura just okabaga no munywani no hura byakole no hura no bomu kata kumara chokana yo twakusobora kenge bayira ati nyosa hazin nyo hati nyo hoimanu malinso nkwa no musikyanye endelavu abakusinga bakabagamba ile bigambo bojo Jeni hati nyo ebigambo bibatu bazana town oga akafaira sirimu ogo akimesi nimo kusana musije gabuli kitu kya itu hati sazi no mwisiki kukwenda kaikwikiriza Jeni ka town hanu akuba ogo nakwenda lavu aya kumana kuenda ate kanyobwire bunu ate nyomwire no musajja kusako nyira kangumira kubana anyenda akomene bakumbaza ate ara restaurant ementa sakubaza ara abasijja babaire mundo ni babaza hatoli ya recording batu musikogo umusiko tasa kusura katekana boje family yabaina kabakajagara bazina tibasuwero abaina batamalaya abasijja babaze bigambo biri hatoli yabaira aho chali eta ku record jeje yabayisindikire yikajo mwana batara abahinda abagirengeso itabainda tusuwero ene tukizambu aromuinda chali wange Lilian ntomanyire kabahinda Lilian sister wange kandi kanyoni kange nakanyoni kange cyane kanyoni kange kandura kagirengeswa kateka kage kandi tutabarungu to Lilian tutabana ba tutabe kandi tuweyeza musigara nacho era mujja kubaza kandi je nateyire munamutuwe tiyimba teramu itabainda tutuweye tugwa mukigita kandi obutikigwa hamu kibaki abeyi baitu buli ko karangira abebigita wewe abainda tugira sente bada wa araho muntu omanyiro muhinda bamweto amuhinda ata oba akesimba oba muhinda muhura munni bambaza manyo muhinda omuhinda bamweto oha amusije omuhinda omanyire era muramukize mukira ababujumbura okwo kale Jeni aramukiza abahinda mbaramukiza abahinda nyonda mukiza abalisa
abalisa nyo ndambaramukize ndamukize nabamola abanyina nyowe babamoli ni babanzara ndamukize nabakuonga abanyina enkuru nyowe asaidi ya dadi wange baramukize nyowe abalisa nibo ni ruganda rwange ababa kumbabuza kale kada mkyo dadi wange munamukize nguramukize na malo kali dadi wange alimasini alimumu ante Eh. abantu batikiza wameka ni mambaza kinta mbaza na mubalizo anti baitu just naturally omuntu wena omukazi wena abakilozi hali nyina mama omwana nabana nyina niko gale kilozi muno hali nyina that's why Tianyi karamu no hamuna dadi wange dadi mamungu ni wenyi karamu no hamuna niko kuri abasajja chokana wata hayaki ali muomezi abasajja muleke kukwana bumanyambu inafiga nunda ina we by suko simbakati mba nyenda kubaza abesika abakuzara buzara from no ni muzara zalira abasajja obura no uzategeza ujja kwa omusajja ogobura muzali omwana ojja mukwata obwongo bajja kila still bakolo obwenzi basiki nkani bagamba hanu nimbaga musuke mulindo kuza tibyimpulire bya nabino ukwenda membi bana enyo mbagamba banenye busuku tundo kuzara tusoke tukolesene tuchakale timumpuliriza aroma yeto ile inde ijwe takuchura mandekera obande batako nankoleleki okuwena nkukoleleki orundi family ziraza abangi kwaha tukusako family wade yangire aliyo obujumo obo after nanga gundi sex buliyo okusako banenye muleke kuzalira abasajja okumuzale kiyalonye nkena kuleka kandi kabaga muleke kuombeka na abasajja obudo bajo banenye nyo bale muga kunswaza amazi magali abasajja tosobora kutweyalira bagira tumweyalira ne mwebebika tosaba kutweyalira katwesweka mali bojo muleke kunsoza bana ba omuka muleke kunsoza abasijja muleke tibabe abasijja tibachawa emga jeni bakamuchawa nyo ex wange wini wade mugende yi akungarukira okay siki mwina kumatikiza bakaandeka okay just mabatu moving on chokale kakioza ne mbaliga zao zikioza yo engalukwa ninzemeitisa mbagamba bulikiro okeleba kutuwekera oguda tuteke kutulira bizibu nebizibu byaitu muleke kuzalira abasajja mutakachune mukuzala omwana baba omukazi nyomba gambira bojo banenye timumpuliriza tibampuliza abana bahereza amagezi banenye mulinde okuzara musike mugumisirize kala obukuba noze ochire mukuzara zara tuwakaine batakani zara no samwerorerera ne boramuzara silu tukwa kutuchora abazayire bazana abo nebizibu byabo omazire muza utanye kutuchulira ebizibu nebizibu byaitu manya jene bibande jene ebibisho nyonka bayi bakusondaga mu bagulire no bubba bakwatu bagulire ne bibanda nye mutuleke tune stress manya bebire siva manya biki business zire kutuetira zikona no zikona kutuenigire muri no maloni tuli okenge choka mukutike byanyu bya madam werinde ito tubantu mino obuntu obo mubanga kale mujembe wegese muje kale tugene mu musomo mbegese aro musikwe mbegeni nkwata mu yangamba oba ya kana kantu kana bembage ni nkwata mu oba yatekizuba mu kumukwata mu bwa mukebera kana mbwa nyo bitimbi manyire mbuya aibe kale myaka 5 myaka inga no myezi 3 buliyo no yenda myezi 3 kubo yerinze kikumara bojo bane nyobo bojo bane ne kondo muziri no bumba soborati munkenge anda to bupira bagamba tibenda kulire sweet kale gena munanka mu family bojo bane muga kubona abona nyoma kani mumbaza ayo binyabalizaga ere wajene ere libazari iri kaya munda zinganuli kale kazi bazanke kyarani yara kanga bazeke kala ncho kwamba hani nko bahana magezi kanga gagena kubayamba inyo tuhangana magezi obukona ina magezi ntoza katala central market alipa yaka. How are you? You're fine. What is your tribe? You are wow Oboine tribe Langi from which district? Rila? That side of Apache. A tribe is you're just very beautiful. You look nice. Do you have a husband? You first come. You first come here. As a tribe, mwana iwe tribe is a nkakugambe tribe alu tribe luguba bayita luguba abacholi abalango abaruru abateso bata abanyotimba balizo tuta bata ze tribe zanizo kwenda ijihano mukwane norora beba mabuli kirondangira kayijihano Mama kasoke mpane bana ye kasoke mpane bana turage mebala baikaire ni mutondera ku rugali tukatandikire
raga abantu oramukiyonda abantu maramukizo nyina nambali mukaliho namwe bale kumpagi aba clients bange ninyo Jenny Issue Center na Central Market level yakabiro buraka ikawabuza Jenny wa viewers Jenny wekiraka Jenny mwana wa mururu otakebwa ko ne point inkuru buye buno ekikabulo make ngendi mwana wa mururu eke point inkuru umati buli wabeishoga nikugamba baramukiye bantu bange atisa kusuwara kitwebo mengiri ngiye nabarugwa nyo ankira abaramukiya abarugwara abaluru abala Central Market hana ananka haina nanka police hano nyuma ya police baraksa abachumbe mereko no baramukiza bachumbire bamya neteka abantu banga baramukizera muje mumpagire muje mwagire mwana wangu benda henchu yerime binyoba bamanye kuchumba mbaramukize baruru bagenzi bange baramukiza abarugwara banzara na baruru mbena muno mwebale munabayikaire mutunda kuruga tukatandikire gente kanza tugiyete kibonuwo Jeni Tamara kubaza baito wiri niwo butusarayo kyonka omwana wa mururu nyinya wa mwina muleze mulinga kushininga mugende musagike Jenny Issue Center aba level 2 aho ima Central Market mumusagike muje mumpagire bambi mutabano kwagira mama wanga ananka kiganda asege kigorobya yo habuza mama Jeldini muhabuze mama Jeldini akora yo maybe habuza mama Mika mama Eko muhabuze amanchali muje muhagire atunde bimuli designing abyane emiti emyani kalitu spine busekitaina chogama na kokoa busekitaina musekitaina bambi ne paine nje mutuhagire bambi internet ya baraze kigarukaho twende utandike weekend ayitwe mu special way kale mubai Kitara TV kwegesa kumanyisa.